Omurukiko rwa kanso orukorirwa hari kanso horo ya Kitwe Town kanso mu Ruhama Ntungamo bakansara batandikireho kucejana na Town Clerk barikwenda ngo abashabo kusasirwa abo kwije mu nkiko zabo za kansa cerirwe hamwe na no kubozya mwamisho ngo tubashomere wowe nkekirege cyayemeriraho najyatinije ko kwemerera kirajya kuko cyo kutegeka kansozi hati ekirajya cyo kutegeka kansozi hariho kugira ngo zabasha ishatu urutabunikiraka tushime ko n'umanyisa kanso ekiri kugera umisho mwene rurimo tukugamba yarwetegereza urunyankore na rugambe kirungi twahurire na rugamba nitumangu na rumanya tureke kumujeme cinte cyatakwenda na wa mujeme cyatakwenda na yayemera kajati mu nsasire ko ngatwarebere ngutari kwenda nabasakore kikurenga tukurirwe speaker na chairman witu Town Clerk na staff babo nabashaba nabishiriza mwana mwenda kitwebeho mureke tukore hamwe niwe kuzire twikuza kutima kugira ngo abantu bansasire n'abakozire sho kumkamazimagare niwe ko mu tindi musho kureka kagiterwa mutaye wanjye speaker utaraba yes bakansaraba nabwe bagumize mu batabucira chairman wabo hamwe na Town Clerk ahabo ko barya mworukwe bakanga kubeto mu budget conference rero bakebembeza ba chairman bentebe zo kubanza nyenda tumanye exactly umuntu watujogere epapure binanda bikomeye akanyonyo muteka teka yanje nengera turashanga tinya mugasho ubwa kansara tuburekure tugira butwabo turashanga twino mugasho bagume batweto mu kitinza kitu amazimagare no bunterero wo mukasheshe ukazamo kuwangarikiremo ukazabira abantu zambe yewe kakuterera abo babazo kana gambere niwe wambuza mu conference neza kubaho na kugira ngo tine kine cyo washobora ne kikiraho umukasheshe nawe tuterera kuta kurebeka ibo wangarikiremo kangira ngo tubyo mu kikundi kitu nabwanyuma ye byona speaker wa district ya Ntungamo abeshenjerize ebye bituriyo ne to discuss ngabo mukasheshe kusengesha aha really aha muntu wacitwe ubutukujekera oyijuke hari yo report ya finance manye yinkura muneyero kabane bemero kabatwire miliyoni 8 eziri twakubire ne turonda zakaza komba ka toilet ya mubare ejo tukagizizireki hati nituburaho kuzahara zefa okwata kwije mu rukiko rwa business committee ejo nacho tukamara heshaha your minute this report is suspended. Yes, suspended with a reason. You go to executive. With a reason, action minutes. You are not the one to command me. kanse hendire barukuronda kachiko k'abantu batano akebembirwe chairman wentebe ya kashatu Peter Hategeka okuchondoza habushomankuzo buryo muri Kitwe Town kanso ahabwa TV West ndi Elias Rutoguse.